ميخا 30 مليون بارده Bitcoin düşpet işte. ikkitahınca da olsultan bitcoin site bidde dağını bidde hükünde az boydulik Yani temacı kuduk da. realne Blockchain'den toy. خمي عقلورا bitcoin tan olağatın tema Evet ora piramida. ontan tawhan bes burhen hamya sanse wol butun karnem ya khanır gal bakke gal bita kriptandan khatchınara itar Eyin kitta ugambaran ayakı kurs aham baranlar kaçaların o mata esbitçonlar bağlardı. min kara her takhuna nalishkara varda ontan zberkinishka var bol buta bilin zberkinishka ne kemen tohanar waqta Ama ezberkin iş kediğim var dedi. Kıtay запрещенный devligen naqas biddi Kıtay barta tohanar Amtahay. kim naqsushlar aybu Bu sushi do janta ida yıkadıktan zagasta uput. Bir sponsorlar bu pola. Подкаст потом поддержка вулар. Чехолын биткоин, часкын крипто, бехелеген биток, чахын, әмез алытой. kalkmış Айкы, көші мен білген бұлана, эти хамяк бабыта, кеметі хамстер. hamster combat Ага, эти ini бататылығы жауын, білген хетте миллион монета, 6 уровеньга, онна за час типа 100 тысяч чен тоқтақ. Прибыль час elbette taxan ondan manyeta verirler Ага, прибыл часть мені сүйс деген чатақа. Hatar uza bir jada qıqtaqçın 1000 gigs bir javastan daxallar Айда батым. Монета да bir jada qıqtaq hatarı açan uza xatçılar daxan Dini baratında. Типа хетте миллион ден ити монета var demeye қалуыра. Etine aşağı axbatar pribül çastan körün verirler Onna xolawra içki je monetani verirlerden bol badaq monetadan hına tapaka billivat Qolawra not coin bardı de miyaxa 30 milyon bardı 30 tahınca moneta ver bittara Ondan moneta da taxambaran bastan biohan kapekata bir hokkoy bol buta 2 ondan 2 hokkoy tamal taxu terminatı lawdım hetton tahınca tahardan hetton Хеттон. Вот bu hamster kaspoları billivat paka onu tüh monetani verirlerim paka billivat Acayip bir tipa realne temacı kuduk da. Realne Da? Onu da koskalak vardı bilgin Koskala kami var da. Kakizenden atın onu telegramga varım ya olum şey olum hatar daqiqtaq Да. Ити холора телеграмга кошелек бар dedi то хамстерга. Aha te telegram batın kışılığı Ага. Итини холора дуруп презентациялан кепсәбидә. Aha Аны мен әйдә үпенем просто кошелек Каспиди телеграм пользовательләр крипто кошелек бар булар дигәндә. Аны просто индикационер әйдә дим, а как этим пользоваться хайда туттар бу баш şey дәвәдем. Кошелек барым бар. Холора мен аны бәем рубльбын әбетер меха именно крипто рахатчыр geldi. kripto kışılığı ite Ondan iti kripto kaçılıyor men rubulga tut günnaga tuttar kaçı var. Etin nöze telegramga batigar обменных hep P2P обменник taqsa ite telegram пользовательларын кытта атастахан бихан анкine kriptаны итан kine rubl itar elin rubl tanawrat kriptalar garan kine rubl beragan kine kriptandan berer ondan qırınigina Просто не обменер гудук dedi. Atol обмен моллагына рубльга конвертируй дурга улла антан криптанан хыртанан криптана меманнык бейвагыр ите хыккын хап Допустим, меха хасара отут рубля хаган таханда ходут тохинче крипто алахбын. Да, аны эмме ходут тохинче берген мен эйха ол криптабын берахана мен карта ритаумыз бир баңыр тоханна Оны брастак бутун хапта. обмен болор онны Атага ол типа банкман кудук криптабын мандык рубльга тахарам исепинде просто. Hem bir карта кехинен чирс обменныгын атагыты крипт холора премиум подписка телеграмга барды платный ди оны криптанан төлө хокун хап Оны телеграмга ватер онюлар баллар ди ол онюлар эме монета таварты те тон коинин болар Вот. Ача телеграме хигер ол аласанюлар, магынар, эти смайликтар, эти стикердар, платныйдар, эти кол крипто номерда барар болар ди. Оны реклама эме криптанан төлө хоккап. Ленин нахлора бу хорок мессенджердерге реклама те көңүллөмөт инде хорога телеграмга туар рекламалыхын. Децентрализованный деп курдук. Ача она тоник тем баха батагайтан инди. Бахарбыта де токен 2049 кефсавта де. Оларны кефсавта де барытын.
Смысл. Это ханга хайнар нерелерди. Билин дальше хайннагына это кехварта уже тухнар туга болуа. Allah типа революция дип курдук подачалар dedi. Оннукта. Атоннуга ха. Канныктан мессенджерге оннек пока хова телеграм гара. На эти тонден Тонден Тонден- бәләр монеталары. тонден бәләрен оңорбут крипто качылары да. Ага, Биткоин телеграм. курдук. Ага, бәта тус пасеттах, бәта блокчейннах. Блокчейнден тугуй, сеттен тугуй. Блокчейнден моллагана тохпа. Аныга технология тох биле тохпар холора биткоин бәта блокчейннах текене блокчейнаден биткоин тохпар кас биткоин бара, кас кошелек бара, кем-кемеха транзакции путавартонна хранис болар, облачное хранилище деп курдук. Ол блокчейнден да. Ол блокчейнден Сервер деп технология. курдук, я. Сервер деп курдук, оны запрограммированный эрдеттен, оны децентрализованный булады. Олата онылан кимдаган хоттар ринкыга хохманнык бол бутох, уже хранис боланихар, оны ол данный барыта Архив курдук. архив курдук, это блокчейн сеть булады. Ол интернетка бар сеть, ол сетька барыта сохранис болар. Ол сохранис болара бу биткоин валидатордаргар, олата биткоин сетин поддержкалыр компьютерга андойдудунан бартыгар хранис болар. Олехен оны хаддахтааны хоттор баққын да хаябаққын ана, оны қалаларын всегда открытой. Вот, оны білелер. Очаны бу биткоин курдук элбах валюталар бааларда. Ага. Эфириум ин барды, например. Эфириум кене орола олагатыма биткоинтан, смарт-контракт, оңрор платформа, мебята блокчейн нах. Эфир сетигар, атын криптовалюталар тахарыхын хөп. Но кен эфир сетинан туханар болар. Кене сетигар үлелер. Вот. Күнүндө оттор этенге подкаст бутер бияка билген бу гылжыттылар Антон Иванов, Крипто Академия халаячыта. Это основатель деп курдук. Основатель Крипто Академията бүгүн боллагана кырбүгү курдук крипто качытуунан капсетехпит. Анан аныгы уягаттан тохпулады да. Аныгы уягы деген келбитер аттага деп атта. Мен скола мен хаттакны биткоин дендер баратлар бухала. Оны Китахинче тоосуллах бастыгытын бар. Да, вот. Мен китахинче воңы бидем вот. Скола дахпиттен барата но сумуя индеук курдугата ол хагана деп мен тора пирамида индеук курдугата сумуя атам билин яңгыл жандар туспа уже качыларын харнигиналларда криптаттан качыларын тахараллар да жаңга хамнас төлүллөр олехин мен холбура бәм оннук криптандан туханар жону билерим элбәттен бәнһер олехин аттан бу багар бу бүгүнкү касетиктен кемеремет табатайынан бәтин оннук ологон хөпкө туттан криптандан жарттаны тугарамын грамотный болуу дем бу подкастка еген ыңырдым. Онтан Аллах кәпсәңін кәпсәннәр чаба жақын хайрадан мистеу күрдік. Мен бәм білбәппін. Біліне еқа Аллах тупой бағай вопростары бағар ұйытығым. Онтан әпеттірге тиямен күрдік білбәчанар бәға ола. Короче, интернет қачы деп күрді? Цифровой, полностью цифровой. Цифровой қачы? Биткоинден тох буллады. Мен физической көріңі хоқ кумақы, темейрин көріңі хоқ. Цифровой көріңі бар. Олаты интернетка. Но эти джоннер виртуальные индиллер ден. Виртуальный ден холор хымыя уллады. Бу биткоин цифровой ден. Цифровой он жигнях. Кин жигнях каччыгылар текахап. Любой валютага, любой дойдуга, он каччы курдук эме тоханак кахап. То он цифровой золото ден атылларды. Кахыл комискеме таңнах кене ценнас. То дехана биткоин ограниченный. Фюрбе 1 миллион бар. Он лehen уркуттан итеккитехинче тоғыз сылтан хыяната постоянно үддюрер түспят. Холор инфляцияға поддавайся гыммат. Онда типа ол 2009 жыллаха биткоин ылбыт кихи билеген төһөп барыска тахы болады. Билин буллана вон тегенче буллана. Бу амбастан оңохуллоғыттан бастан биткоин босқа верелер eta. Кене интернет сетигер ол биткоин сетигер кирен оны вана таккереңген жоңга таргатарыңген кимде билбап буллады. Репостон ордун каятың очана яха касыр биткоин кошелоккар берени хеллер eta. Онтан 2-нче 10 хыллах уже биржалар гадаккар. Он аты гадаккар буллады. Онно 0.05 доллар холора басты гадаккыт хыната. Онна бүгүн хыната холора хаттан 1 доллар. Онтан бир биткоин аха. Алата хатта миллион хоккой. Вот.
оннук постоянно үдүү турар, но биле үдүү кырытык түһөр, онна дальше оннук долго срокка кини хынат үдүү турар. Урут ылбучоннор баллара. Нол урут ылбучоннор ол хаганага качулла холора. Киннер касар мехок атыластылар, онтулара ол хагана очукуж мехок булла. Оны البخباجنر أطيلا عم بستر كرت غلابدن كنا خرج جنر نادي بكلر واش برولر من ناس تر خياو تر والكشلوك تر كنت كمبيوتر درن برغم بستر اللي هندوست بتره هو إن جنان في 2 مليون بيتكوين تان 2 مليون بلجن إنك في تما هجر أبروك هو قلورة أنا توخت ديцентрализованный ден кине карнактаны чахна кехе новотах государство ке новотах банк таке новотахчы эн кошелек карбяңыр доступ тахын эн ол доступ күн хүтер дакана ким даонан хатан ариен бер бетейха вот эти хайта качулалары баши дэмүн холбора бу хамяга баттыгынде бу баттыгын оны ол баттаһымынтан меха тох ол типа элбахчон билер тәнхылтан кини сыналаду хамя колора биткоин тан олагатын тема колора биткоинның ден туспола басты криптовалютаны капитализациятынан хамай улахан 1,4 триллион доллар билин биткоин капитализацията рубль капитализациятын хитан турар олаты биткоинга бу тохпар хокковай биргел буттар элбакачвар оннет виза мастеркард ин компаниялар танин улахан капитализацията кини хайта качулалары бу ол цифровой качы как хайта ходили просто халгынтан оңорон мехелерде колора валюта расти оны борстойдук бахар дахана колора рубль бар доллар бар дирхам бар евро бар инде кини ремиссиялахтар отолата банк выпускайдыр бу кинилери онна хыналахтар де колора онтон биткоинден качы курдуга ме туттулар то есть качы вообще хүрүн оролату гой обменнырга де колорор качы хордана бартара тавуллады колора эте маска тастахаллар таңа хатоккара бурдукка тастахаллар инде курдук онтон удобный боллундан качы токкуйдулар буллады онтон бу билин биткоин эме бу Сбербанк онлайн барды например меха билин начас качы гытыхан хапчы колора по номеру телефона или по номеру карты оннук же кондуктив биткоин эме оннук же гытык хап оннук же барар ол бар бутын канна эн колора хорог дойдуларга билген 15 дойдуга уже легализованный улатан каччык оларда хатаваккан бужу биткоиннан магахын оран тупа магахынга кофеда тылахын хап массына дылахын хап квартира дылахын хап 15 дойду примерно хантары Америка, Япония, Белоруссия, Украина, Германия, Швейцария, Сальвадор, инжа البختر онна хылайы ите элбанихер колора Россияга быйыл криптовалютаны для трансграничных платежей ыллылар олата за границу катчыгытарга тохыныкка хап болар колора пока юрлицоларга онтонте үшөдүк регулирование токонногонот тон хотору бары тохыныр болу хуппа ачана билген эн крипто катчыгын кайда тоханаган жаганы крипто академия ден жоннору веретаган да жоннору валланы беге тоққа веретебит ол именно безопасно кайдах бу биржага кирен криптовалюта атылыры анализтыры улар тарон бу криптовалютаны анализтырга холора бу тох монета касбит де криптовалюта холора акция курдук бахым бир тора командалах тора сыннастах тугар бахарар холора хорох криптовалюта тох канадалах биле дешевые транзакции ден за границу хатчыгытарга комиссиялар де банк ан холора хорох криптовалютанан без комиссиялан ытан бехен хөптөгөр хатчын холора тээ багар крипто качыны аттаха ол хатчыгынан аратен жигна хатчыгылар тааха амбужа отонук ин үлелилер онтон хорохтар сырнастара ден облачное хранилище бар де холорете билигинете файл коин ден монета бар фил ден кини оллан облачное хранилище компания тете онны бята монеталах ол услуга анин ол монетанын төлөхөн хап холора облачное хранилище децентрализованно холора Google Cloud инден бар деди оннан хаскаларгын храниген андете iCloud кайын онны холора если надо бу Apple компания касыган хапулладан каскалар тояха кини сервергер хранис болла вот онтон файл коин тоханар боллаккана энон навардан игер кимде доступ ох энер доступ таханна онну үлелир холора но онну хатар кине
Харыннигин аған нормально. Платная. Платная, Крипта качынын. Криптоннан ол бәлері монеталарынан олар. Оны бәм мынык ол хаскалыкын ол облакага бәм брагы хыннада инде. Холора бу именно криптовалюта ден тох пар компания билген кирерийде масштабирование. Холора анан бу Россия олоровче беге антуар оньоен, например, разработчик пол. Оннан андойдуттан оньюлар булла. Билген санкция олар анья холора атындойдулар хатана я рубль таркехтара хоккатчыгын. Ан рубль нанара принимайдыр боллаккана ограниченныйгын Россияга рөлелигин. Криптата хардын любой дойдуттан аяқ ол криптовалютанан кирехтерин хеп оньюгар. Ота Steam'e бар. Steam'e бар. Steam'e бар. Билген тох пар онью бар та криптага хиренерер. Онна бары бәлера валюта тахарнереллер. Он даже Counter-Strike көрөхтәхите ол буда де Россияга. Онна оллана перистерин бу криптаннан төләүттер де биткоиннан. Вот. Бишуха бада баратыр дия. 2 миллион да хасты перистахтар бахлады да пенанна. Толсана андай дүднәнник игровой дарда хидлер. Аны баннарым я. Баннарга ми бабата. Баннарга ми бар, Сбербанк бу холора Россия баннары бу Ethereum криптовалюта блокчейнен туханан билген онон үлелилер холора. Ethereum сетен туханаллар, Вот эти технология олла криптовалюта ден. Холора эволюциялырды. Урут холора та мен карахыр тахына наличкара варда. Онтан Сберкнижка бар болбута. Билген Сберкнижканы кем туханарды? Вакытта. Ама Сберкнижка дем бар деди. Хана келдим де. Ол Сельхозбанкы банан Сберкнижкандан хамнасы будым. Тох парты де онтан карта бар болбута де. Карта хатуртата бар болбута де холора де. Ну да. Вот онтан бу Яндекс Мани инжете электронный кошелектер бар болтыр, Киви инте кошелектер де. Урут фогата уллады. Онтан уже следующий этап криптовалюта бар болду холора. Ачона типа аяхылынан манна, онхылынан манна кассага криптанын тирге болот. Атолар Россия законтан тутлукта. Холора билген Россияга закон бар, федеральный закон о цифровых финансовых активах тен. Онна воллагана бу криптовалютаны в качестве оплаты товаров и услуг тухаммаккан. Олата магазинга принимать да хохтахын. Пока олар техтарын хөп. А так бу биржа атыла хар харыннигинер имбарты көңүлленер по закону. Маннин кеме. Андайды Очана ол 15 тойду ол криптаннан же олар. На самом деле албах просто ол на законном Кытайга запрещенный девилген, но кас бидди Кытай барта туханар. Да. То просто физически хатанманы каддахтаны тохтатар кехтара уже. Очана тон соответственно он нечитаемый торе отмывание денег те кудыгаме барды чагана тоха. Отмывание денег преступления тут таллар но именно криптаннан артуталларден ботаху, как будто до крипты ол барта хогата, что ли? Барта барта, ага, но просто бойми один из способов. Darknet, конечно, Darknet, которого аллар, ага. Но Darknet криптаннит там бар холора. Но олата еще и геме туттуллар была, крипта, просто это, конечно, не туттуллар. Отслеживание это ярхан хаос, или он хата ваккалар билигин это боба хатылар хайылар, но хатан боппаттар хайдарар кахтах. Интернет курдук халар билин интернет хадахта хоккам маккаман. Туханар гарышой, олжу курдук олаван хайда нихар, или билин тох парта цифровой кахнарди, даже искусство. Антон это NFT де. NFT, ага. Антон это вот дуруп туким деп биде, хатаро инник бу цифровой хатчы оңголунагана Центробанк инде куду хох болого деп куду. Муну кумага хатчы башы банк кумага хатчы хитар, но банк хох болоден банк эве пар болор. Мен билген, мен өйдө билбинен ди, уже билген цифровой рубльден барды. Кехварты стивита оло, оңор хаджаллар ди. Цифровой рубльден те блокчейн технологияны үлелир, отслеживаемый. Каспирди рубль ханна орбутун бартын көрөлдөр. Ол цифровой рубль маннык эмиссият ограниченный холора. Канамбаран, кене бу обычный рубльтан атын аден, именно бу цифровой эра бар холора. Он на Центробанк контролирует дуркине, но постоянно бир хокковай гатанкине. Билин ханга тестирует духуджаллар, хатора бары туханан киран бары худ. Били субсидиян бераллар де,
грант деген оны целевой туханнар ден. Касбидди келбит хокковай канна барара көстө хаджар холовра. Для этого он холлут. Он там моллагана ите банк хох поло девита амеда хеп курдук. То деда хана бу криптовалютаны Сатоши Накамото ибутаде. Это она тохпо псевдоним кемай бита билливат на имя псевдоним нахте. Тохче это кинна мана аямбаран аяргар. Я подарю каждому человеку свой банк в кармане девита. Олатен бян качың барта манна варын энер доступтахан банктен третье лицо улады. Блин, бүгүн однокурсница он косютун Сбербанка. Кene валлагана бир бантан атын бантан массыналары хачат нустахатаут. Бербедахтар. Кергена улла законнай. Это ол мен однокурсница бар итарыгымыт миллион төсүһү забалахиру дасыттар. Эннегена массыналарын хатаан батлар ол иксыһы жаллар уссириске гытых такатчылар это. Бу бян катчыгын хатаныстуа кенди, например. Мага якуннагата Альфа-банк истихинчабан балакири даси. А то вот это Альфа-банк оннукумут ол катчыларын миллион төсүсторон хаттагады. Альфа-банк ага массыны массыналарыгымыттарыгар хох ужонтулар. Беттер блок тасыттар. Битта онтон бу криптага онлук блок инжен хох эмбян катчын кахан бар ростохун. Онтон ол туара сервер круттарайын мынык хох балалана. Збой дават. Икки тахинчота осылтан биткоин сета бидде даганы бидде хүкүндө азбой дулик. Онта кандара серверге хембе халис канабба? Вот итене бахарам деулигин биткоин сета бар де. Валидатордар онна майнердар деннер баллар. Олата колорол серверден той компьютер булла. Ыныр галбах компьютер. Это бу именно транзакцияны обработкалылар де. Биткоин кенен любой даке. Энда мен даганы бям компьютер бун ол сет биткоин сетер холбубун. Онна компьютер бун үлелтавин. Кene ол транзакцияны обработкалыр болар. За это меха биткоин кален тухар холоврача мен майнер бола алын. Тохын албах компьютер дахпын, хатчан албах биткоин меха калар холовра. Манна барганда. Манна лоромун. Оле хинте майнер ферма ва тоңорлар де холовра. Онны генен Android дүдүнөн башы ыныр албах ки компьютер барты биткоин холбанан турар. Онна олар бары биткоин сетине обработкалылар. Холор Россиядан интернет бара аллаганы биткоин сети тохто болбат. Хем бирүлли турар. Америка бән тутубакканбыз да. Ата интернетим келлаганы зато хатчын бар болор булла. Бүт албат. Интернет ачана бу цифровой хатчы интернет water хок боллаганы тохтурда. Интернет хок болла тохтурда. Интернет хок болла тохтур. Но хатчым хиппат холор. Интернет келер бонтон. Каннара атын херге бар боллагына олата бармы хатчым. Онтон безопасностьтен холобра хакердар тохтар киреннер ол цифровой хатчыгын темалан беhtırын хатты. Бу маннык случай хакердар орахыннар албах, но кенелер ол именно владелец бятын буруйттан халтан кене паролин хаднара засечек мут холора паролин хурмут на компьютерге хранигенер буллады. Чо компьютерин взломнулар, он кене ол паролинен киренер взломайдылар. А так ол без пароля, без ничего биткоин сетин бидде даганы взломнуликтар. Он взломнаваттар хатан биткоин сетин взломнуларгар биохам бир бирген компьютер, то есть Android-га бар ол колбонан турар компьютер бартын агай хөкүндө хегер тең взломнуктактар одновременно. Атака 51% янаттынар. Он кымматахтарына уже хатан взломнаваттар. Ача самый безопасный цифровой хатчы билин биткоинда. Он ти тон инденер. Тонами, конечно, блокчейн улалир, но тон хангасет буллады относительно. Ами уже безопасность оттунан еще, но оттон время каддыре уллады холора. Билибет я. Онтон эн билеген холора бу основной тугун ол шотун канна тока бары биткоинге барда. Нар мен торгуйдур трейдер булламды, постоянно торгуйду хыжан атан монеталары лабын, хайыбын, хатчын постоянно үлте хыжан. Холора кас монета бары онны холора башы нур. 2 миллион тахка бар. Ким тахка монета барда. Онтон тохан бес бурген хамыя. Мен хиранген бахар сава карар хиран ханны гарол монетаны YouTube кестен нуханна дораман Аллах кан хатчын хүтөрехен. Атамана барды кайдан билдин? Анализтан каран эпидем курдук касбидди криптовалюта хем бир акция курдук булла. Холора алроса барды бихека. Кен акциялар холора акциятын хенда тохтан тутлуктагы, оны билех мардахны мен алроса компанияга хиравын, онна годовой выручкаларын
قطه فيلиал лахтарын сокращение волбут тоохту тохлбах акционер дахтары капитализациятын командатын кас офис тахтары онын бартын юретөйүн булла холор карна лицензия лахтары кас точка магахын нахтары оны доходтары тохнеден онтон тудлук тахпы хына тохолора онтон криптовалютаны онны курдук юретен коран холора бутох криптовалютатай кини потенциаллах тоохту тоохом жигна олокко тоом туханагалар доохту ден холора оннон үшөй буллагана уже ылаган потенциаллах буллагана Ольга Бузовна билаганды ага хыллагы хүрбе бир хыллахка ду ханды бятын криптовалютатын тахарбыты де бускоин ден билген хына тагас болой ноль кини тохта фундаменталы хоп мен онны лан тугу туханамын например тохтаны сен ха холора өлүн курдугалын сен стахолух тахкас бидде криптовалюта ото бут допустим бу тон допустим тон коин сен хадя тугу вот холора бастыгытнан телеграм монетата буллады до телеграмача до телеграма кен хаддахта таккар кыга хох бастан телеграм компания таккар онтон бидде монетата таккар ачанын типа дуров доверился да кенерге тоннарга эветер бәле тәңге токуйда утыр бәлерин кенер буллады просто это били бабайын хатауттар жолын якобы он передал свою компанию кемереден компания кену жон насыгана хох типа нохын бир бартынан бата проверять табу маны никиттен оңор хатаута ди ол тонгора хаты грамм денете же остан бу путтара же тоди ха долларын куттанар хатта бу билин бутаккар түгенигер доллар бутту хата хох бары же ачана билин америкалар олох хосса хаджаннар баба хатауттар же ачана билген она все законы обошли он выпустили. Бонгордулар дия. Бонгордул с третьей попытки. Оннук боло турда бу билген анда дуга. Тогадери тояха телеграм уже 900 тахка миллион пользователей лахчы. Почти миллиард. Андай ду кехтен агыскы мудбира туханар телеграма. Он перестав бята валюта лах. Зачем тебе доллар? Да? Он туханах фун хапулла. Олехин эти бабаллар хайыллар контролер хайыхатыллар. Ача типа дуруп буланын андай дубрата телеграмна болтакчы. Хох онны кийин булана хох. Просто кини уллана каччоңора хата неген тахар бу подахулла. Осана нете бу философиятатын дия. Философиятатын кинер мессенджерон ордуктар эди бастан онны удобство оларын көрдүк. Колора мен ыныр албакке хон юрди мобильна оннуга билин телеграмга бятын жыгыр оннулар баларын тус паскача дейин хата баккын. Месте долбат онна олоннугана каччоңорохун хеп. Ол каччоң сарады телеграмын кошелегер келер. Бир приложение хер барда бар яха. Ну да. Билин телеграмга прямой эфир оңороккап, жөнөр албакке хилак. Видео зоно оңороккап, видеоконференция, то есть аудиоконференция удобство улады. Анда жуттаныр албакке көссөнөлөрүң ман конференция муньякта кынып калыр онлайн. Олох фотонук каварны херде. Вот. Он навелин платный болла, реклама ылалар кенелер, за эти реклама качытылдыр бу компаниялар. Онын криптанан төлөккө хөп кайыкка. Ата кычык дуруп качыгын алды баки ху. Де. Ата эл бакачыла холлады. Ата токтаганы тугум хох чебите ата. Жем да тохта инвестициям хох короче, вообще он несуществующий киху короче. Олехин бли хадер философията то курдук бли. Жинагара хумуера бли всё для людей, для удобства. Были конфиденциальность, инде пай. Во свобода. Кини туга свобода хап. Атыттар бары тохтар дибиле. Политикалар жестко де товар интерес тахтар, бәлерин кеннерин көддөрөлөр, телеграм гонну хох. Это жинахти было да или жинахти? Мен телеграмнан артоханавын, например, билем булла. Это мен тоханавын просто дурап такуя ханата. Атаннык наха теория заговора итагаян мара хыртахотта хевилигин таханыян деп курдук буллады. Бүгүнкү күндөн олорук тахым холору бяң олокконуңустан каян оннете бай каччы тохунан касаттыбитче холора каччыны хысарке хаханда байба. Де именно холора эн тугара мишталах хыллах боллаккана онтугайгын хити хатаннар оңорор боллаккана конкретный хыллах боллаккана качча яхабата келер дилерде ол жиңнах холора. Антон син бир холора бу криптода биткоинда болун хим бир кадер история чтобы разбогатеть тиу кудук пата. Хим бир баях Жон баян багаран обычно ну биткоин интерьерги. Вот это воллагана бу биге хака херин
Haka herin mashtабыгар он колора биткоин криптадени хиттелер жон барта олата түргенник баявынден өйдүлерди. Эти сыха понятия. Жиңер биткоин ол жон байтары бар бол бадах буллады. Амбастыгытнан против инфляции оңголлут хатчыбы единственный доллар постоянно бессенис боларды. Индекс Биг Мака по отношению к продуктам хатчы бешаттан натур бесконечная миссиялах олген ценна хатюха турар постоянно. Урукку доллар, он билинг доллар покупательской способности равашатын холора. Билинг меттахчы, рублем я. Холора билигин битта хинчаден пашчы хатчы да удахчы. Мен кара хартахы битта хинчаден ребба хатчы да холора. Вот. Онтон биткоин кена каханда бессенис болбат нар хына түрдү турар оңголлут хатчы. Атын хатчыттан бардыттан атын аден кені эмиссият ограниченная хюрбе 1 миллион тен элбәват. Онтан буру булбут бесконечный дибихен. Күнә бешатти туралар элби турар таққа турар өлөһен хына тутуха турар маннык. Вот. Өлөһен онтан ите бастыкытуга боллагады. Хыла биткоин кені 2 сыла без границ андай дүрдүннен bir valuta холора. Кыхыл көмүс курду холора, кыхыл көмүс ким нахкеннер иде вапыт холора. Манна да кыхыл көмүс, ханна да варда хана он хына тавар тегер бит ди холора. В рублях атын в долларах ами оннук же стоимость та холлады. Биткоин ами оннук же. Атын дойдулар гаван катчыгы торгован на децентрализованный без третьего лица банк надо тахох биткоину туханар боллахана реально. Эн катчың сенна хэнг багар бар. Мен зачем через банк идэх буны? Хараза атыла харке хөритаун, атыла харке хемме хатавар буны турбит. А что-то, блин, самый сложный ол криптоналамбан тухана хана ведь. Онна ин конкретно надо лахшоннар туханалар. Холор баха хериттан элбахваки хедувайга желага биле рассрочка ин берелер тади инвестиция курдук. Бу санкция вол бутун кернеме ханыр элбахке хегелбита. Криптаннан хатчынара итары Дубайга принимайдылар холора. Уже жиңнак туханы ганады юла катчоңара хатан бол батак просто ол криптаннан жейлерин төлөһәрилер, кредиттарын төлөһәри италар холора. Ача типа рубльга зарабатывайдан бараннар криптага угаллар? Оннан италар. Олар оннан принимайдылар. Вот. Это за граница хатчы итаханди. Иккиха. Эн хатчыгын инфляция хетехын багар бап боллаханы биткоин харынигына. Анья. Антука аңача рубльын абиссенисте боллагана, тоғона гасыллах курду хатчылар итадаганы, түхүтада боллагана биткоин хатар хатчың тохта болбады. Биткоин түспәт что-то. Кратковременно түһәр долгосрок катакка торкен цикла 4 жыл. 4 жыл херкен түһәр, он урка ханаттан 4 жыл бола пига достигай дирманнык. Колора бастанкен $0.05 тади, $10 галулатар, онтон $100 галу түһәр. Онтон ангыска пигар, тахынчакка $100 галулатар, онтон $100 галу түһәр. Түһәһана, онтон $100 хүр батахынча галулатар, онтон хүр батахынчаттан хаскалы түспүтай. Тың $100 хаскарылы түһәр, ол кеннеттен 6-10 адаккар, 16 алы түһәр, оны билин такканы һәр пака хаттан бир болы, 100 дакык тахын. Хемби маны үдәни хәдә. Үдәни һәр долгосрокка ха. Конечно, кратковременно түһәр кине. Ол түһәр кемегәр типа качың Умайбат. Умаян бат. Аны бут количество биткоинның бар булла. Бир биткоин алың, онтукан хатар. Онда просто ол сынатар түһә такка маны хәҗҗәдә. Анту хантор камера тылава кем кадаган просто. Тупа кәтә анда. Хатар бен кошелокер бир биткоинның, онтон тагыстаган аларны тылыгын хопна диде. Онтон ите тохтубун дебитинде. Трейдинг тохту дебиде. Онда манна брага. Онда жанар умаялар батада. Эти умаяллар дианамия бәйләрен сыһалардан холоран жаннар тохурдук сыһанна халларны. Казино, ставка, ин курдук сыһанна халлар. Эти сыһа торговля ден анализ тахтахым бастан тугуларгын, төһәһәналаргын, каханатылыргын. Он стоп-лосс ин туророхун. Защита цены, например, бидме хаккаллың ди. Тоғын бес кәтүстаны мен атылан бихекпін. Барон tukан бихон хаккой гелы түхеді. Атчаным тоғын бес кәтүстаны атылывын, дальше түстаны мен качым хиппат холора. Онтон түспүтін кәрін ылым, онтон үрдүр, ол үрдатаған атылывын, онна заработал холора, например. Ото типа маны кәсәтә кана чапчыгы вай күрдүкче. Но жаннар онукка хем бир өйдү хатан бана хем бир тохтуллар де. Гыргаталлар. Кас бидди туспа направление курдук хем бир амбастан өртәргә ярахан. Колоран
ыллың арахыразы хурян кирен барбакка муттава хаджан, либо массыны гытарга бир күннен öğrenmekkin ne холора. Кастада практикаланан бомённук же. Сварщик ген курду холора. Сварышна аппараты меке хаварда хата аватчы. Кастаданы сваркалан öğrenеккен нада, кемері öğretен нада, криптага мённук же. Бағаран туран öğrenнаккана хатыгын тоқтаны ырахана хогып өлүхүн беге öğretebit жохолора жоннору. Самоучканнан бардахана кимде көдөр батагынан хаты хокун хапулла холора. Онтанан кайда хагалаа күнү. Бәң берипинде ханнара платна беремитин. Мен китахин чогона сыллакка бастан манна жогускайга көддү хатаатым öğreter жоннору. Кимде бул батагам. Өлүхүн ол группалага тебит билер да форекс көөрүн хаджутум. Онтон форекс валютный рынокка. Онна захатчуң майар, мен онна хатчуң бартын маппытым. Онтон ол 300 бехантахын чонол ханы маппытым, $500 это. Вот онтон боллагана ол группага бир ол хуруй бута криптаннан жарыктанын онна хатчуң май батте тагады. Мен интерехерге маманна көддү хатаатым кеме дол батагам онна ол жолга хуруй бутум. Москвага барда. Москвага бардым ол кехер. Онна көддөрөн бербит онна бастыгын. Просто маннык Кас кафега кырсамма. Стоматология лагата. Стоматология терүле шахын битарын хана ки хатта часка тип битим. Оннан каддарым бербита. По дороге да метро оларани на по-братски. Жетегерле почти басып онны по дороге. Вот. Онтон онна вонта хинчатылас бутум басты криптовалютаун. Онна уже Binance биржа хана таханар толхана барт английский дин. Онны көхрам марамын калам марамын интернетнан көрөмүн эми онлайн курс атылас бутум. Касыя хатамаран үйрөнмүтүм. Онна тонтон уже жарктанан кирен бар бутум. Постоянно үйрөнөбүн, кенегагавын, практикалынабын, на своих ошибках качывата хүтер битим, сыйхаммын. Вот, онтон билигин уже опытыран хаян нормально. Онтон билигин колура компаниян ден болду, васынан бу крипто академияганан ду, баяганан ду, муну криптагар төхөлбөк тохпары каччы. Ото билигин цифровой каччы. Ото в рублях ахтаккана билигин примерно 15 миллион эргите хаджаун рабочий хатчым. Онтон плюс таапын тахаравын туханавын инде курду. Олата тугунан цифровой арас валюталарга. Арас валютага нарулар я хаджарыта хатчы. Ханныга мара минус кахатар, ханныга мара плюс тур анылан атылан бехен холора бидди монетаны бидди миллионга атылан холора. 15 миллион барды примерно 15 арас валютаны ман ылалавын торгуйдуун. Наканныга плюска таккыбытынан онны таха холора бидлер акын 2 монетам таккыбыта. Атылаутым онны бир күн хегер 300 бехантахын чонуңур бутум рублях. Айкы. Онтону тахар эми тахарыча типа күннагыл охар бу адиндаган төлүнгөрдү масаналар гарды. Анна 5 минута хегер эте P2P обменнигинен тахараган, но улахан сумманы сразу карта тахара хохнады 115 фзынын блокируй дахаллар, онна объясните происхождение денег тилла. Олхен каракаралан атаназан баннерга тахары кахап. Онна оллагана тохпа. Ото объясняй да таккана разблокируйдуллар. Вот. Бу мандык крипто качы да хадаралар да. Законно не запрещено улла, олхен спокойно тех кахап холла. Онтон бу крипто академия деген аспыка шөйба открытие бута. Оны хосонан төлбак тошем уверенчлер дахын дем болду, эбетер члены дем болду. Ото уверенчлер булла, уверенчлер дахбит. Билигин боллаган ото 2-тахынчы онага сылтан ваша мандык мини курстарынан бесплатный курстарынан 15-тахынчыдан тахка ке үйрөнмүтүм яка хүрбебес раз дойдуттан онлайн эми үйрөтөбүндө хүрбебес раз дойдуттанда айкы онто моллана бу билигин онна мандык закрытый клуб трейдеровтен бар бихеха олонна постоянно онлайн совместный торговля оңоробут бирге тылахавта тылыбыттан хачоңоробут ин холорети ноткоинген бар хиддахвычыбеге билли битар харазета нехабит онна ол үйрөнчүлөр бүтөм бар хачоңоруптар холовара вот олонна 400 фут балтаке бар бүгүн канна ол закрытый клуб трейдеров телеграм группалахыт оннан ол бартын үллестеби тох хаңаны билбиппетин хандык монеталар бутын деген вот тонна жогускайга офлайн офиска да үйрөтөбүт онна онлайн эми үйрөтөбүт холор улустары атондойдулар ин
في بير الله كازاخستان أنا الله هجوتم جا أنتم تورسيا كهم بربوت أول هجم من أميا يورتلي يوم الله جا تي ولا بقى ده أتونتي جنر هرازي جاوا تردي اللي هن باللي بستك كونسلتات سنة وانك بهارن بيراه هنا برتن بصك كنا بتخلوا عندك بقى أنتن وجا أصوزنا نكير خنا ده وانا قد شجر بالله قنا بو هتو استيدن ولا هتو رتاعة ونالت مليون هتر بتردينن بوها كهرجار نو استيجا وارد جا برت برني ما تلنس كيس بكريبتو اللي تاخد شمرار ونالت مليون هتر بيت مش نكتر جت بس بيت إنترنت كخاص بيت يوتيوب كربت تليجرام جروب باكير بيت إنه القد شمرار كم اللي هو بتيتر إنه التاج خد شتن أيكو ونالت مليون ده بهار سوا كرار كيري هو خنا ده من يورنا مرن كيري اختاخن لي بباش كيري هو خنا أنت تبا مينيمال نته سومنن أتا منك أوبتيمال نته سومنن كيدا شوي بدين خلبرة كذا شدار بغل عشان تبرو والله أنكر أخد بيستم هوا قهب تهين شندق قهب منك أجرين شيء عندنا شهوخ بيرجع أنت ملا أنا أوبتيمال نشطب شوستو يدور كردك تختاب وأنت هين شتنها الله خنا ده بلي أيدير جنا ديا أتونا بريول جن شوستو يدور جنا خلورة وأنت هين شتن وانبره أنا خلورة بيت هين شهكو دهين أشوتي ما يبلا بيت هين شاطا خم برودكت لان كيري خن هتنا بريول بيش ميته هيك تعال وجن خن هبينجي كده ندا كافيه ريستوران دي كده أشوفنا أولتي أكاديمية تيسوس كي باردو أبد أتي تيسوس يول جروب قطعة بعد الجروب أول بس قدوي جا بير هلو وهمان نكسب ميسنا ترجو لغا نون كيرلر بس كبه هنا أبني مين توه كردك بله ترينر جه جاني فيتنس كا كردك خلورة أنتن تهانان أول بسبارنك كونسلتاسياlar خاص بيدي كي هيك بس تي كونسلتاسياlar بسخو أنتن أول داشة كنا وندي تاعنا أول داش الله خيرنا وندي تاعنا بيهيرتر بدل بخول تيخ أناليس الجرافيك فوندامنتال أناليس كشلوكتر ولا نيولر توختر برتا خستروك والله أنه يهيرتر بدوجا خدشلاخ نو شيء باجي من كولابرا دورب نشلي تقول أبيدين إتبلي تقول كونفيدنسي أو بالبرزنتاسية تقول أبيدين شدك هيدا بتخبن أن كنيج أبيدين سخلي أبيكر ترجم بعدك تبا هيدا تمجي أنك كنت بقولي أنك بورست يطلع من بحارن بيرد حخل إذا بحار خدنا بخلوا أنك با سخلي بحار الله شيء باي شيء جنيك توخبارة أجمع خاصة بال كده نشوف أنا أصلا ديجين ده ألتهل بالله هيك شيء ده شو وانا توخش بلي منك جنرت النار يتون يورنك اللي اخترنا توخ الله خرق تاخ يورنك اللي جتشا بيار ديلن يتون بايدين تويجي البقات شيء البقات شيء ننتو جناني دي أنا قلنا ونيجي تقولي كان كده كم ده بالبات قص وصلنا البق جنرها كان كريتنا هيل رهوة أن كان كريتنا هيل تروح تاخم الله ده بلخ مصين الله ما راهم دينا قرن جديد بالباب قرن جمت جولي تغلط بتشدون تهين شادي كدكتة كان كريتنا قرن مصين لارجن من كورن وقت آخر هيل لارجن بجيت التوخم بارا وانتو قرقنا تيس في التوخم بارا وننتن قتشة يرتحارا وجاء أنتن ونا جنربر كرلان من تو جنخ تاخفني دين خلورة وانو تهين شنو قاعد جاون انتو كم بكري بتاع سيل بالله ده تبلي نورمال لما سنة بلتر عمليون ده بلتر عمليون بير مليون ده نوجا كرا خدش خلورة بلي هنا وتهين ده بلتر عمليون هذا نمن قمنا هم بيوهن تهين شنو بريمير وانا من قد حكنا من كبي جنوني من اي رسخود مبارا ترر من قد اختور نركي غمهوخ واللي هن قلنا كريبتا وليوتا كامل هنهب بوين اغا يخت خطاب بيستي تهين شنو من نغن وانا بيرك كهلنا بلتر عمليون ناخ مصينان النخنهب просто тупо شيء ما يطلع له خناد بالله خناد بيستي هنجا جن تيبا يا يوغنيها يا كديب تا بيس هنجا غونديا انا كهلنا مصينا النخن بلتر مليون قلورا برستو بريمير اغلون هو تانكروقه بالين كالكولاتر من خلبو مره نا بريمير انون اك تهنجا ونال تهلتن ويا حتى اللي تهنجا من يوكن ممكن بيقول الله اغسل دي حتى تهنجا تقول لي ونكيجا بير هل بالله ده هل جاو هنتي تهنشان من نعان أنا غسل جا تقول لي ألته هي ستونك كتهنشان من يو بولختاتن بروست هتي عن نير أوروب لك بدون والله إك تهنشان وانا تهلتان
Биткоин уган испитин боллар, ол же хетта тахынчаган ыяйы кас болбута ола дегендегини. 5 миллион. Жестко разница ведь, да? Разница лахан. Разницатын. Олехин аны валла аны билген ол 5 төгөлөп, кас төгөлөп багай. 6 төгөлөп баг. аны Кас төгөлөп баг. лады 5 миллион да 600 тахынчада 5 миллион да. Оны валлагана John боллагана эти рубльнан токкуйдурун 5 тера тахынчаны угаммын мен төһөлбәг мун йохуны дилләр. Билбәттәр потенциалын. Главное ан хагалгыны бахарып бихи бук такканы бу бачча волын хөптемит холора. Оны ыяйы аны бихи ханнык дисциплина хох бит догалларын биринан бырагахаллар. Баттар. Классика. Оны курдук мен ханыр галбак бу 2 хыллагата, 3 хыллагата үйренмичаннар, бырага мараннар бу быйлами бар үйренек халлар. 2 хыл егер дегенде. 2 хыл егер ыяйы хептери тихинча уктак. Очо мен билген Каннара качыларын барамын типа 500 тинчаны уган бехебин. Онна 2 хылынан болны хачылак болупун хепта. Главное хөпкө охнадон тугун. Самостоятельно уктаккана. Телеграм каналга кидахпена инда şey болот да. Да? Атам бәң билгәндә билген ханнык монеталарга холова. Хофу. Вот. Бихи биләүт холова. Тон. Ата бартын катчыгын бартын 1 монетага хоктак. No. Ануга ман биржага ме харынигин хоктакын. Бәң кошелек карта харыктакын. Ханнык кошелек надежный. Ол эме тус по вопрос. No. Мошеннический кошелектар баллар. Баллар я. Он таккана ме катчыгын хүтәраган. Ата мен бу Telegram бәтин кени каналынан баханжам пока. Автоматом. Вот, аны валла аны өлехинен сыйхаларын оранжаннар, качыларын эме хүтәрехтарын бәләрен сыйхаларынан өлехин үйрәхнады валла. Онтон типа бәләрен качыларын бу айынкытта уган баран айыхы курс ахан барандар качыларын умата әсвитчондар балар да, оны блин айттан халтан инде бу. Баллар, онлык случай каста бар, но оны Сен сыйхай да өкүмөт эндигинде. Вот, кине валла бәләрен сыйхаларынан. Это вот. Вот, то дедаха фьючерс тем бар. Ол контракт булады, ес качаннан ин торгуйдун, онна сыйха варданы качыгыма янхап. Обычный торговлага спотова денге качыгыма бат, он ол фьючерс канал ба качанын рохун хап. Онна оңрарлар стоба хох мен тылбын истиваккалар. Сделка ватары яхалар стоп турор баттар он ол түһүгө качыларын уматан бехаллар. Аны ben бахараган деп монда тотога мүмкүн эми. Ben bunu da. Onu gını mangdiye ne tabi pullar detten ol elba kaç oңrarın gınalar xolora. Onna hüdaran behallar onna otton ol bihine buruydaçılarım ya bağlar xolora. Nasam delikini biata sıyhala xolladı. Onna вообще bir ete xumara. Nete любой качыгара сыханна хол бадах тугара болар түгенигерди. Атын кехini бурuydur жеңер баша хатаммат. Бетне багырлыгында. Тух паран действиен барта егиттен тудлукта хол. Кинара баран оңор девитен оңорон баран ол кехи бурuyдах серин сыйха улла. Бәңге петнесиллаганды. Аны токкуйдан туран бу ман кынна хоны бу баччаны уматахпын хап баччаны оңорохпын хаптен билен турангын кирехтахым холора. Ара баран угатыстын, ча угаты хадда баран деби курдукча. Вот лehen любой действиене кехи бята ылнахта онна кемеда бурuyда хохтах. Кин орда барды. Бурую багырлы билен. Бехегами оннук бахараут бу маннык ыксал хатчонук пакет кредитна хатчонук пакет онна выкара караланман орда хатна батча хатчы болгон хатты. Например, ыйталлар мегиттен ан баан хатчон орохунда хохты жонор үйрөтөн хатчалнагынды дилер. Мен ыйтабым мынарака хиттен баа мен икки тахынча онага сылтан криптанын жарыктан өндүгүн хап. Биткоин икки тахынча онага сыллаха $300 тадыгын. Былырын икки тахынча хүрбөсү январыгар $16. Билген хаттон $1. Тохчаханыгыны мен биткоин атыласпытын болду дийин. Тыллаганды. Билген кастагулатта төттөгүлатын тур. Улада хатчан орбупунда дийин. Орбукун битта. Халораннык болду. Аны өлөһүн бихе хаверемитчоннар билген биткоин албычоннор бары плюска хаджалар. То есть бары хатчоңор ма хаджалар. То яхына ыллахтырды. Хына толатан тур холора. Атыты биткоин определенный сумма деген бата. Аны хим бир вынужденно атылыр жонор балар да. Балар. Хатчыга ыктаран. Вынужденно минуска да атылыр жонор балар. Холора ылбыттардан түһөн турар түгенегер срочно хатчыга надыян атыла халдыр булда. Хим бир хамсыра. Оннук случайдарым я балар, то уже осознанно улла. Онны кемеда бурuyдаваттар бәлерин тохтар улла холора. Вот.
Итише ба премьератинде хетте хыл тухары маны баччанок пудун балар бианчы миллион беп Onu болар. bilgin eti bihiga lühin jonun nikki verete utkuları finansовый грамотность чахами var bihiga. Аннык ба. Hıl hur yahın kaçı olladı hem bir onun ol eti kaçını onun hıllak ki heka keller xolora. Kaçı ganadi bakki heka kaçı gelbet xolora. Просто де. Aha, Просто маннык кына конкретный хылла. Allah vadiyan hoğonna. Bosqa kelbet onun eti John Bart eti Turgan çapçıga kaçını hissa hata ante piramidalar gen kirellerdi. Даже bile kireller uspeyde xutcan. Ranele pozno matan inna. Onna bastık hırıska naurat kaçın ordaqana üssöku ha. Toyaq anan çawnyan qanne gara piramida kir bekin kejberiga. Biohan tahinçak bokkun onna ikkisi hoqstaw kunde. Вот, ondan ödügünen. Vaşanır güşe yapıttı. Tuğdagın makarara kaçın ordum diyin. Ondan anagıska piramidaga en kredit alanman kireller jonlar. İleceler natılanmaran. Ondan nuzumat ahaller. Bitta ondan ırgulakan yeska hala alallar. Лучше биткоин покуп olur. Deyip kurdu. Да, ваша очон типа en олоққор маннык бу. Роскелбек типа нормальный система бар өдүнөн кимден тухамат деп кудук, да? Билити бата кимде кеп сабап осколага үйрөппаттар хоох. Торпуттар бүтөрөппаттар хоох. Вузками үйрөппаттар. Каннада телевизорга ме кеп сабаттар. Bitta. No, ona kantan bile takip da. Ona kantan bile khani khalawra. Ana piramida wada kalan barlar numata la aspita. Ölehen tayta. Tuttanallar taytallar khayillar kripta dene hitler kota hajallar. Ölehen bihig bu onu utara ülelehe pullahi khalawra. Ol piramidalar bortulabut holların bilin kalan kunnar hajawt bihi khalawra. Günde attar ondan kıcık indik doğru bu kriptovaluta doğru piramida indiye bu kodu doğten hanaman tipa Mineme xolora bu etenge podcastga managerning bappın. То есть bu реальный тема биткоин дем бар андый ду балтын туттаналар onu bilen turanmın bu heka manны хырда тыбыгытынан. Мана пилим хырда гонан тоғате. Если что, да, мана описаниега бар болога. Да, халлар хут. Это бил аккаунтын. Оны бесплатный маннык WhatsApp-та группа бар, Telegram-да группа, онны хиран вопросы тахтарын хеп. Ну, оннык бу интернетге булак бу удобство. Оннан свобода, да? Третье лицо бар бол батын гына багар кыжык кимере качытын просто рублях хыдыра хыжар ки бары боло. Онолаңгы биткоинга гохутун хабебит деп кута. Онтон да мен холобра бу сыпра математика бу онтон им башы жостко тейчи кебин башы хатан хотапын каябын. Мен эме маннык айха маннык дидахпына абрашайсыгын нахпына маннык Сетен маннык илжахан жагатта. То игнорас профессиялах верахтахшыннарка менеме комментарий бинне холора бе. Онтанин тузлуга хок. Колора эти правага вернер деп курдуган. Правага массыны гитарга верне хмар боллаханен тохтан ол механикта тохта верага хок боллахан верне кан хап буллады хем бир. Маннам йоннукжа. Бихе пенсионердер да баллар, оолар да баллар, предпринимательлер да баллар, студентлер да баллар, башы бар баллар. Kim var verten bir желание. No. Irınak fulladı. No. Hem bir tokurdu gajjahanadı mehnar bu kantara bilin ete Kirgiziyattan, Kıtay'tan tangasılan atılırlar diye çıpçıke alarlar. Manna hına atılırlar. Bu optavaytan manna lan mandirevine varan hına atılırlar. Bir jami onlukca. Çıpçıke alagan onna hına atılırlar. Просто ханнада барада хата ваккын ысқылаттан аттах, үләһеттан аттах онна. Чай кнопка отты-оттылар. Москвага bir эме кахтахагас отыргыт яжыпыт. Отколох москвичтар. Репердар инде курдук. Ошо. Онда ол между делам телефоннарга ондук доктора. Туурабын акциялар эми багыта. Оны инкастерлер эми та. Инде курдук. Пиону нефтема жабып булады. То кыжык реально бар тема. Де. Анан танкин доктор, если что билдерин, хурьярын унаттан кас болай мени дебет. Час боларда, аха, тон ажы темик тулга. Тога тардакында табитне тип пахта. То интерехирги Джон итахтарын надо. Куттамакка любой вопрос капетит, это даже аскати талбанган вика атакана ме касапит холора безопасно хантоханан. Хамай главная ман билбек карары кире хоханадан бастан бахарыс тугуларгын
бил онтон бидде такка яхханада холора. Онна конкретно хелла хелехнада онна. Серьезно сыхан качуллады. Ке онна элба качының рухка хап. Но оннан бихека спонсор дахпыт еда екыты бихеки партнер бут. Онна уллагана короче бу выпуск пабыты бирибит. Онна комментарий хурияллар. Онна Антон бәті талыға үшей комментарий, ол талбыт комментарийге бихи кен артықыншаға еда екіттен сертификат берек бит. Жоқ кәді. Анан күнді оғаттар бағардар кирипто тұхынан тоқтан біті хоруын бәғат историягат бары болу, оннаттан әбетер просто Антон тұхынан комментарийді хоруын, әбетер бихеге подкаст біт тұхынан комментарийді хоруын, онтан бастайынан көрәрің, хорuyun, лайкты тұрорын, подпискаланын, онна инне чоранчык бар, оны чоранчыгы баттаны мұндан самай тоқпытын әпі-тақпыт. Ким түге қарти димден хорuyun, күнді оттар, онытын бүгін бейхеқі ғалжытата крипта академия, Антон еқі, кәлбікке мақтал. Чотка. Ча. Әтәңге подкасты біттенді. Пагнали. Ху! Тоқта. Нормально, good.